Dan bo chia lir thei khal tu te hremna atam to don Mizoram Sarkar Transport Department chuan thu chu siamin September ni khachang ni som ni pani atang man turin lir thei khal tu ten dan an bo chia ta hremna atam thei dan The Motor Vehicles Amendment Bill 2019 hi Lok Sabha a July ni som panga sang ni som pakwa khan Minister for Road Transport and Highway Mr. Nitin Gadkari chuan a phara He bill hi Motor Vehicles Act 1988 siam thatna ni in motor khaltu te le mi puite lo himjok na ata na ti ani he bill thil langsar zual then khat chu pakhatna lir thei awanga thi na thleng te ta na jang na dom na chu cheng sing ni sanga atanga cheng noi ni thleng ani thu le hliam tur te tan cheng sing khachang ni zanga atanga cheng singa thleng ani thu te Pani na rui chunga lir thei khal tu hremna cheng sing ni atanga cheng sing khat pathumna motor siam diklo wanga hremna cheng vaibel cheza le kum khat lung in tan palina kong lai siam dan diklo wanga hremna cheng noi khat heng hremna dan te central sarkar in tul ati dan angin kumtin 10% pungin ati danglam thei bok don ani Mizoram Sarkar thu choina tarlan danin thlathara kan man turbi khi chapter 13 section jasum sari pasari atanga jani sombik te anni chungji nga chuan dan thar kan laman ngai lo pasari aom ole dan hi thattaka zomani chuan tu tan ma anok ngai lowa hrem ngai lo om hi kan ta na tha le him ani lir thei nei tu te le khal tu te hrem ngai lo le dan bo chilawa kan om tlan theinan ifim khurin dan i zom hram hram ang u chu ke mani le midang ta na himin a hluber ani